Sasa kaunti ya Tharaka Nithi nacio riu nicionanitie kwambiriria kugwata mwanki bare ntuko ya omonde mubunge wa Ntwaka Susan Ngugi Mwindu orontetia bunge mathatu ma kaunti ino akiugaga wira wa omonene withirite kurua nawe na menerete mubunge wa Marakare Kimbioki na kugaga niwe wathungirire akubonokia kana kamoga kamwari ngoroni ya tene akiugaga wira wawe ti kuthuja uruti wira wa bunge onethirwa ni momena mbia inene kurukia siabe cia gaf indi ni merwe ni matigane nawe Mwindu aritikire mambura ma gukungwira ukura kwa mwana wa muthaka uria watiganirwe ni aciari miaka 3 mithiru Martin Mugambi ataririe tika mucedo kana tika muce ikamerimo here moreremo kana tika muce Gikuige keno kia ginwanda komtwanda kantoria kia muchumbi muthenya we mundi ukuri wa mpumero nyuma ya ndake nugutano kiatho nigike ginwanda karagwa toimakanyana kwithukira bunge bare bathatu ba kaunti ya Tharaka Nithi kiugaga kaba komutueria ntugo gwa ntugo gwa kura kugenda na baba kadhiba kioranageria makinya ayokaro kire bagekira teibarurio moro Mwindu agenda ku yani mtu bantu era mwekoro mboreria che inywe ukimuria bo mayali matilore ukire chere moro Mwindu agenda ku ogekira taye kundeka bantu igwa mwekoro ekwera kundeka boro moria tiga moro Mwindu mwegerwa ke muchumbi ino ende bari oria nae no mwetire ke muchumbi pero na kaba ke muchumbi bagia gonkaria ntiara mwana kabarare ko bano tukamo kanwa kaya kinya gutana na bandaka Mubunge Susan Ngugi Mwindu ari weginwanda kariuga bunge babaka bakomuthungira amona kwithirwa abo bari na mbeca inyingi kumukira na kagita ka mbeca cia ikongerwa na ciake twaka ikongereka mbere bara ya gwa 35% ya mbeca ira cia basari ira ya 45 million basari peke yake Tharaka Nithi wa mtu wa Mara ari na 45 mwaka unde wa Tharaka na 45 wachuka amba ngombe na 45 taino kuma mwaka uto kotire MP no mu wa Tharaka Nithi omuogu atake gwe na mbasare peke yake million 75 ndoko ngwata ndari ogwe kana tuka prefect ingo bora kore myambese ino tichi yakwa ona charende gwe kurina turesera na secretary badia na mabuku bakereza nto bombesi koketata imbiro nto niyo kwaneka siakwa nde human rep mwako mwegunde Tharaka Nithi county yonde mbia ciakwa cia ambasare imilioni 3,800 kiongera raithukira mubunge Kare Kimbioki nonto bwa kuthungira wira yake ya kuonokia kana gakari karakaguritwe mbari cia gantara kigatakinyetie mianka kila mtu afanye kazi ya tuko thukura moro munike thinkira rescue kana kibanga bonko thikarothora counseling bajire na batiro na mbere endo wekangia mugona ibuje wekange tuthingata ya kesi ya kwaga ntuwera nkaumera ko kegwa bakiuga na nyumba limbire chukuru kabataye na ranto mwenda bakaraga na mwenda bange mwana ogumo bunge Mwindu araria chionga bana mwankwa ngiri chiere 27 wana na megorera kya miramba ndano nkiuga ndienda ko miakande nguo kantie nguo mbojere ni mwembe baba ngorete bauge nkemi nkuoke ni ombo yere mwanka kwa gechiaro ndi ni ontonga gitogoto nkuoke bwa mutaroni ngendere togororo ngendere kaboro nagu akia ninda kinya kathora ndathungutha bakamenya koma imotanganga pakabokegwa nkurotia ngabana mama bari batigana namba melute we kila mtu afanye kazi yake kwanza Kiripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mugambi.